zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele uandile wakangcobo uyanibingelelo MC Phulobasi uthi uyanithanda ngendlela esimanga engicela kuneni lokhu ukuthi ningakhohlwa ama starter pack esiwakhiphayo ukusupporta uSiyaviva TV1 mawukuthi nje ufuna starter pack manje usifonele ku 0790453446 uzokwazi ukusizakala lapho na kanjani sokunika starter pack ozosebenzisa mawufuna ukufonela na inyanga yakho ukhulume na ngokukhululeka airtime engadleki ngokusheshsha it's powered by Vodacom airtime esebenza khona yaka Vodacom konke sikwenzayo sikwenza ngoba sifuna ukudlondlobalisa le channel siyacela ukuthi nisilekelele kodwa akugcini lapho khumbula ukuthi le madlana esizoyithola ngenkathi uthatha starter pack ngoba sisikhipha ngo5 nje kuphela izokwazi ukusiza iMasiqoqana Albinism Foundation ekutheni nikwazi ukudlondlobala into ezenzayo ethinta inhlangano yabantu abanebali lemhlophe zonke ke inyanga zithi abantu abanebali lemhlophe abasiwumuthi Banyobeni nazo sitshela ukuthi uthini namhlanje Banyobeni dokotela omkhulu siyabingelela siyakwamukela bingelela abantu eningizimu Afrika hayi sanibona nje nonke ihlobo phinde ibonane emkhulu yebo ibonana nje namhlanje sizokhuluma ngezinto ezithinta isigodlo sakho izinto ezithinta umsebenzi wakho izinto ezithinta idlozi lakho yebo masiqala sikhuluma ithini inombolo kaBanyobeni ithi 072 69 519 519 22 sephinda 072 69 519 22 yeah khehla lami usebenzela kuphi nendawo ngisebenzela nje esigodlweni mina indawo ke ekuphi sikhemelele ikwasikhemelele yebo kwamhlabe yalingana KwaZulu Natal khona lapha eningizimu Afrika yebo khehla lami mangatshela abantu ngokuthi into ekuthiwa uvutha yini yenzani uvutha khona uvutha oyisihlahla ukhona uvutha ongamanzi yebo hayibo ukhona uvutha oyisihlahla noma oyimpandi ukhona uvutha ongamanzi babili labo vutha yebo awubachaze mkhulu lo vutha lo ongamanzi abaningi ke abanye abakhonza ukuganga bayaganga nangawo bawusebenzisa nangesibuko bavuthisa imizi yabantu lento kwesesikhathi ke ngithi angisho leyo nto kodwa akuyona into eyakhayo leyo into ebhidlizayo kodwa ngithi mina angisho beyazi abantu beyazi khona bezosuka uma bezothola ukusizakala ukuyivikela kuwena bakwazi kunjalo ngoba ngeke vele ukhona ukuvika lo vutha ungezanga kimi okay ukuze uvike sondela kimi kodwa ngisho njalo nje mina ukuthi kunovutha oyimpandi kunovutha ongamanzi osebenzisa isibuko uthe wenzani lo amanzi uyakwazi ukuvuthisa ngisho umuzi womuntu ushintshe umuzi womuntu unqonqe finish ukwapho wena siyawuthenga sibe nawo kodwa kube bese ukuthi mkhulu ngihlala la mina ngivuthisa umuzi wanhlanhla esemhlanga mina ngila suqhele kakhulu ke lapho usuqhela kufuna ubone fanele ubone ukuze uma uphakamisa isibuko uthi leli thunzi lesibuko lifike kuwo angithi isibuko uma usithi vele lesithunzi sakho yabenyezeke manje lesithunzi kufuna sifike lapha shuthi umakhelwane ngambhubhisa umakhelwane anganqonqa finish lo wempande wona wenzana lo wempande futhi nawo abaningi ke abakhoza ukuganga abanye babenza ngishimeqo bakhubaza abantu lento engakahlanga kodwa ngabe kahle phela kumuntu okusuke vele isigangi kuyadependa kunegangi kunabantu abangalaphi abafuna ukubulala nje abantu ngikhula singene endabeni enkulu umakhelwane unelumbo uyinyanga uyazi ungamsiza ngani umakhelwane cha omakhelwane nje mina sengibasizile kakhulu omakhelwane uthola ukuthi kunento ayaziwa leyo ngoba phela bake bafike abanye abantu nje ebhedlela bafike emafutheni kodokotela
thola ukuthi amafutha abethe yamtebeza udokotela kabondudu kodwa uthola ukuthi umuntu athi yahamba lento phakathi esiswini ihamba njengenyoka ihamba njengomuntu ihamba njengegundane ihamba njengoxa masho ngendlela ayisukezwa ngayo abanye baze bahlinzwa uma uyahlinza umuntu uthola ukuthi lento phakathi esiswini vela ibonakala lento ehamba lesiswini kanti ilumbu uyalapha nona mkhulu uyalapha ilumbu mkhulu uyalapha ilumbu kuthatha isikhathi esingakanani cha mkhulu ilumbu kuyadepend ukuthi kwesisikhathi lo muntu phakathi esiswini sakhe bamfaka uqhamu noma inyoka noma igundane noma isibangwa hayibo basifaka isibangwa phakathi esiswini lezi zinto zonke ingene zonke lezi zinto zingene kumuntu okunye kungene ngokukudla uthola ukuthi uyadla umuntu ephuphe nje edla inyama ephuphe nje edle noma something inyama yenkukhu noma inkomo Nkosi yami kodwa iyophenduka lento phakathi esiswini ibe inyoka hayibo igcine siyakha indlu la phakathi esiswini ubethe uyakhotha insizwe uyamphuzisa umuntu ayifi lento sifuna buwena ubuciko bakwena nyanga ukuthi wenzani lokho thunabo wena yebo Banyobeni uthi abantu abayeke uhlushwa amalungu iqinisile impela izwe lonke ikhona lempande la kimi abantu sebaphelile ngamalungu agcina umuntu esaba nomthungu ongapheli ongapholi malini uzwa ngawo umali dumu uzwa ngawo batwe bamhlize udokotela kabondudu khehlela umuntu ohlushwa isigubhu asimlalisi ebusuku sifika siyamhlebela simenzisa into engalungile silokho simtshela ukuthi akakhwele izingane zakhe akahambe yokhwela usibaro wakhe akalethe imali engadla abanye wenziwa kanjani into lenjalo lungisa thini wena uyibamba kanjani ndaba ezitha sesiphelise labo bantu sebasihluphe kakhulu uthola ukuthi isigubhu impela siyamphakela imali iyangena imali kodwa kulakwa la ekhaya malishoni la khala kuyini isigubhu sikhwela izingane sikhwela omakoti sikhwela yonke into la phakathi kodwa sona siyayifaka imali kodwa usizo lwayo aluko phela ngoba nabo abantu bayakhala egcikini siyakwazi ukusilahla leso sigubhu kufakeke kwesesikhathi izinto ezirongo noma asithandeki la idlozini lakhe lo muntu lo siyakwazi ukusithatha leso sigubhu sisicele sihambe siyosilahla noma umfuleni ohambayo sihambe ngoba vele sona siyayifaka imali kodwa inkinga sifaka ubuthe ekhaya izofakwa yini imali usuthatha into yamona wayilahla ehamba nemfula hayi ungamani wenza amanye amaplana athila angahlafaka imali ngoba inkinga uma lishona ilanga kulalwa ekuyimapha amaplano namapho nabanyobeni ukuthi mase ngilahla into yami ungangenzelani ukuze ngiqhubeke cha mkhulu ngamala sokungikwenzele nje mina isigubhu sami ngoba mina ngikhanda mina isihlahla ngifuna isihlahla ngisifake lapha egujini namafutha engiwaziyo ukuthi ngeke abe nenkinga okay yebo ukwazi ukuthi nje udle kodwa ebongena inkinga ufuna udle la ekhaya business ihambe kwenzeke yonke into right kodwa kungabi na inyembezi isigubhu onginika sona wona Banyobeni sithatha isikhathi singanani kuze sisebenze isigubhu mhlambe before uphindelwe lo mbuzo uzunginike sona kufanele ngihlale isikhathi singanani kwakho kuze ngihambe naso hayi isigubhu nje mina uma ufike njenganamuhla sithatha 2 days nje muhle ngoba ngeke ngivele ngithathe isigubhu nje ngikunike qale ngisebenze kuqala okay ngoba ngeke ngikunike into emali phezulu kwamavukuvuku ekusuke una ngoba ulamba vele kunamabibi akhona emzimbeni kuwe ngiyakuzwa bese sithatha isikhathi singanani ukuthi sisebenze hayi iviki nje lokuqala elesibili sesiyaqala siyasebenza ngoba umuntu usebenza ngedlozi lakho yebo umuntu uma usuka la uye eGoli uqala ufika ubuka isupermarket ubuka istore ubuke yonke into ebese uyajwayela ke nawo ebese uyaqala ke manje uyasebenza ngoba phela usebenza ngani ngedlozi okay yebo usebenza ngedlozi funakala into esebenza ngedlozi yebo mkhulu kodwa ke mhlambe ungasihlebela mkhulu ekuthenini abantu abaphazamisekile ngengqondo mhlawumbe abasanganayo noma abahlanyayo noma ke abaphazamiseke ngomqondo wena uthini ngabo ubasiza ubathini unamaplani athini ngabo ngoba fanele belulama abafuthi bephile bathakathiwe abanye bazalwe nakho kukahlukene nje ngiyabonga kakhulu mkhulu uyazi lento okhuluma ngayo ukube sekhaya ngiyakunika nje izinto esengiphiwa abantu
ngokuthi ngibasizela especially futhi izingane lapha nje ekhaya kakhulukazi ngifikela abantu abangakakhulu o 25 years o 30 uthola ukuthi umuntu usophambanela umqondo uthola ukuthi uyaloyeka umuntu kodwa okunye futhi uloyeka nje kodwa futhi uphinda ahlanganise nani nedakamizwa ayish yangihlupha kakhulu labo bantu kusebafika inqwaba yabantu ngalokho uthola ukuthi lo muntu uyahlanya kodwa futhi ukuhlanya kwabo yebo uloyiwe kodwa futhi uhlanganisa zonke lezi zinto imendress kuyinsangi kuyugwayo kuye zonke lezi zinto umenza njani nazi idakamizwa ngifike ngumphuzisa isiwasho sami kodwa kuqala ngiqale mina ngumgeze yebo ngoba uthola ukuthi vele lo muntu uloyiwe ufuna ukulashwa kodwa ke futhi kunalezi zinto futhi azidlayo qale ngumgeze emkhulu ngihambe naye ehlathini ngiyomgeza ngibuye naye ngumfuthe ngithi ngimphuzisa zonke lezi ziwasho kodwa sengiqale ngakhipha wonke amabibi emzimbeni kuye uthi umbona lokugcwele nje ekhaya kubantu abanjalo omkhulu sengisele nomuntu oyedwa nje sengidilithile sebahambile basemakhaya kuba abanye sebabuyile esikoleni ngiyabonga kakhulu uma ukhuluma ngalokho baphakelwa bani baphakelwa yimi uqobo anginale amakhishi awu2 mina eyeguli ikhishi lilodwa nje ibhodo elilodwa nje eliphekwayo nje umuntu ogulayo umuntu onjani sidla ndawonye yebo mhlawumbe khehlala mike masingangena kule unayo yini wena inyoka sengikhuluma ngogoqolo lenyoka onganginika lona lihambe longisebenzela anginalo mkhulu unani anginalo mina nje nginemithi kuphela nginemithi nje ngifaka uvuka ivuke isebenza khehlala mnikeza abantu inombolo sikoqa 072 69 519 519 072 69 519 519 mhlawumbe before siphume Banyobeni bengifisa ukupha ithuba lokuthi njengodokotela owaziwayo futhi osesebenze nodokotela abasesigabeni sakho nabancane kunawo baqeqesha ngokunjalo mhlawumbe njengalesi sikhathi samanje mangathiwa iziphi izinto obona ngathi ziyasala abantu ekufanele bezazi ngawo ungaphawula uthini awusho mkhulu izinto ofisa ukuthi abantu bezazi ngawo ubone ngathi njengoba sixoxa asiyithintanga yebo hayi lokho ngakhuluma kodwa nje kakhulukazi ngoba ngeke ngachaza nje ekuqaleni ukuthi abantu sebangazi kakhulu ngoba ngite ngiqala kakhulukazi bengingenela abantu kakhulukazi abagula ngesifo somqondo bavela baphupha bonke abantu ekhaya bathi siphuphe nje la ekhaya kugcwele inhlanya emveni kwaloko ngabona abantu babuyisa inqwaba yabantu abasuka koGoli abasuka koMpangeni abasuka kuphi bagcwala ekhaya abantu bafika nabantu abahlanyayo manje nje ngiqonda ukuthi nje ngeke ngisho ukuthi kanjani kodwa nje ibona abantu kakhulukazi ngibasize kakhulu abantu empilweni nabantu futhi abamabhizinisi begubhu sibasize kakhulu futhi nalabo bantu labo nabantu othola ukuthi kwesisikhathi bamloye ngani ngenhlabathi zamathuna lento ekuthiwa amanzi amnyama sesibasize kakhulu abantu ngalezo zinto othola ukuthi umuntu bamvali usaba ngisho ukushisa impepho emsamo umuntu weshisa impepho ngathi uba nguhlupheke ekhaya ukuthi akubuye ukuhlupheka sesibasize kakhulu abantu mhlonishwa ngalokho Ningizimu Africa worldwide behleli no Dr Banyobeni inombolo yakhe lula yakho nayi la ku screen akubaphindele dokotela 072 69 519 519 072 69 519 yeah siyabonga kakhulu mkhulu yeah Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Kolobas